ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи тиловати ахборро манзури шумо мегардонем. тиргон дар баробари ҷашнҳои сада, наврӯз ва меҳргон ҷашни мавсимии кишоварзон аст ва гузаштагони мо онро дар фасли тобистон айёми расиши гандум ва ҷамъоварии он баргузор менамуданд. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо иқдомҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷашнҳои миллии мардуми тоҷик аз нав эҳё гардида, бо шаклу мазмуни нав ба ҳаёти мардуми кишвар рангорангӣ бахшид. шарҳи мавзӯъ дар таҳияи Ҳикматло Назарзода. тиргон, таъмини зироат бо об, ҷамъоварии беталафи ҳосил, кӯмак кардан ба якдигар, заминагузорӣ барои ҳосили навбатӣ ва баландбардоштани самаранокии замин дар меҳвари он қарор дорад. тиргон дар радифи ҷашнҳои сада, наврӯз ва меҳргон ҷашни мавсимии кишоварзон аст ва гузаштагони мо онро дар фасли тобистон айёми расидани гандум ва ҷамъоварии он баргузор менамуданд. бинобар ин истифодаи самараноки обу замин дар байни мардуми тоҷик решаи ниҳоят қадима дорад. яъне ҷашнҳои мавсимии кишоварзони тоҷик ба 4 унсури ҳаётовар об, ҳаво, хок ва гармӣ бевосита иртибот дошта асоси табиӣ доранд. барои исботи қадимӣ, соҳибтамаддун, заминдор ва фарҳангсолор будани миллати тоҷик ҳамин далел кофӣ аст ки тоҷикон дар 4 фасли сол 4 ҷашни оламшумулро аз ҷониби ҷаҳониён пазируфтае доранд ки ҳар яке аз ин ҷашнҳо заминаҳои қавии илмии худро дошта падидаи хуҷастаи ҳаёти маънавии инсоният дар рӯи замин мебошанд. ҷашнҳои бостонӣ мо хусусан тиргон на ба хотири нишон додан намоиша гузаронанд, лекин вақте ки мо бо ҳам меоем дар доираи ин ё он анъанаҳое ки ҳаст дар ҳамин доираи тиргон вақте ки суҳбат мекунем, нисбат ба ҳамин ҷашнҳои бостонӣ меҳру муҳаббат зиёдтар мешавад. гузаштагони мо хонаҳоро ҳам аз берун ҳам аз дарун об мезаданд, тоза мекарданд, либосҳои тозаи худашонро мепӯшиданд, баромада ба якдигар об мепӯшиданд ва аз зироатҳо ва аз он маводҳое ки дар ҳамин давра парвариш меёбад хӯрокҳо тайёр мекарданд ва якдигарро даъват мекарданд ба зиёфат. оид ба пайдоиш ва моҳияти ҷашни тиргон дар сарчашмаҳои таърихию адабӣ ривоятҳои мухталиф оварда шудаанд. ҷашни тоҷикони бостон тиргон ҳоло низ дар рӯзгори мо ҳангоме ки хушсолӣ сайёраи заминро таҳдид мекунад, ҷойгоҳи худро гум накардааст. бо ёдоварӣ аз суннатҳои кӯҳан метавон гуфт ки ташаббусҳои беҳамтои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мавриди гиромидошту нигаҳбонии обҳои пок мундариҷаву муҳтавои тоза мебахшад. бо ташаббус ва дастгириҳои пешвои муаззами миллат ҷашнҳои бостонӣ мо аз нав эҳё гарданд ва дар ҷомеа мақоми хосаи худро пайдо карданд. ва имрӯз пайваста пешвои муаззами миллат таъкид менамояд ки ҷашн гирифтани ҳамин идҳо, ҷашнҳо, оинҳои бостонии мо на танҳо як ҷашн гирифтанд, ин эҳтиром доштан ба таърихи чандин ҳазорсолаи миллатамон аст ва ҳамзамон дар ҳошияи ҳамин ҷашнгирӣ ҳамин мо ҷавононро тарбия нисбати ватандӯстӣ менамоем. боиси ифтихори бузург аст ки дар даврони соҳибистиқлолӣ бо иқдомҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва талошҳои ҳукумати мамлакат арзишҳои миллии мардуми тоҷик умри дубора пайдо карда, он ганҷурҳои пурбаҳои миллӣ ки дар ганҷури таърих ба фаромӯшӣ афтода буданд, эҳё ва бо шаклу мазмуни нав ба ҳаёти мардум рангорангӣ бахшиданд. сол то сол тамоюли афзоиш пайдо кардани содироти маҳсулоти кишоварзӣ бозгӯи он аст ки талабот ба меваю сабзавоти аз лиҳози экологӣ тоза бештар аст. омори муқоисавӣ нишон медиҳад ки содироти маҳсулоти кишоварзӣ нисбат ба 1 июни соли 2025 $50.6 миллион зиёд аст. лолаи баҳрдин гузориш медиҳад. дар соли 2026 тамоюли афзоиши содироти маҳсулоти аз ҷиҳати экологии тозаи Тоҷикистон ба таъсиси бренди миллии баландрақобат ва баромадан ба бозорҳои муътамади ҷаҳонӣ нигаронида шуд. ин иқдом на танҳо боиси афзоиши арзиши иловашуда гардид, балки рушди устувори иқтисоди сабзро дар минтақаҳои кишоварзии кишвар тақвият бахшид. ба ҳолати 1 июни соли 2026 аз ҷумҳурӣ ба хориҷи кишвар 56265 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба маблағи $32.2 миллион амрикоӣ содирот гардид. ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта бо нархҳои муқоисавӣ $5.6 миллион афзудааст. маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза буда
سال از سال توجه به محصولات کشاورزی زیاد گردیده ایستاده است و وزارت کشاورزی در همبستگی با ساختارهای دخلدار بهر رشد ساحه و زیاد نمودن حجم صادرات محصولات کشاورزی تدبیرهای ضروری را می‌اندیشد. молу маҳсулоте ки имрӯз аз ҷумҳурии тоҷикистон ба дигар давлатҳо содирот карда мешавад маҳсулоти кишоварзиро ташкил медиҳад ки аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошад ва дар хориҷи мамлакат талаботи зиёд дорад. коршиносон зарур мешуморанд ки имкониятҳои мавҷуда дар ин самт бояд самаранок истифода гардад ва номгӯи зиёди маҳсулоти хушсифати аз ҷиҳати экологӣ тозаи ватаниро ба хориҷи мамлакат бештар содирот намоянд. ин роҳи муҳими рушди иқтисоди миллӣ муаррифии молу маҳсулоти ватанӣ дар хориҷи кишвар ва муҳимтар аз ҳама бо ин восита деҳқонони асил метавонанд фоидаи хуб ба даст оваранд. ҳамасола дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Бадахшон бо рушди соҳаи занбури асалпарварӣ ҳаҷми истеҳсолот ва содироти маҳсулот афзоиш дода мешавад. ҳоло дар ноҳияи Рошқала 45 нафар ба ин соҳаи камхарҷу сердаромад машғул буда соли сипарӣ гашта 3 тоннаву 900 килограмм асал истеҳсол намуданд. гузориш дар ин хусус. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон хосатан дар даврони соҳиби истиқлолии кишвар соҳаи занбури асалпарварӣ ҳамчун соҳаи камхарҷу сердаромади ривоҷ ёфта теъдоди хоҳишмандони парвариши занбури асал тамоюли зиёдшавӣ дорад. дар радифи шаҳру ноҳияҳои дигари вилоят бошандагони ноҳияи Рошқала низ бо дар назардошти табиати дорои гулу гиёи дармонбахш ба ин соҳаи сердаромад рӯ оварда соли сипарӣ беш аз 3 тоннаву 900 килограмм асали тоза ба даст оварда шуд. сол аз сол шумораи асалпарварон зиёд шуда имрӯз дар ноҳия 48 нафар асалпарвар дар ин соҳа фаъолият доранд. соли 2025 асалпарварон бо истифода аз 342 оила 319 тонна маҳсулоти хушсифати асал ба даст оварданд. соли равон низ барои зиёд намудани оилаҳои занбури асал ва рушди соҳа чораҳои лозимӣ андешида мешавад. асалпарварони ноҳияи Рошқала бо маҳсулоти хушсифати худ дар намоишу чорабиниҳои гуногуни вилоятиву ҷумҳуриявӣ ширкат намуда ҷиҳати ҷалби ҳарчи бештари аҳолӣ ба рушди соҳа талош меварзанд. як тан аз асалпарварони маъруфи ноҳия Абедулло Худобердиев таи чандин сол ба асалпарварӣ машғул гардида имрӯз соҳиби 60 қути асал буда соли гузашта қариб 1 тонна ҳосили хушсифатро ба даст оварда дар баробари таъмини талаботи бозор инчунин буҷаи оилавиро ғанӣ гардонд. як оила доштам баъди чанд соло оилаҳо 10 та барасиданд 15 барасиданд 20 оила 30 оила ҳозир 60 оилаи занбур дорам дар як сол аз 800 то 1 тонна асал мегирем. маълум аст ки барои ба даст овардани ҳосили дилхоҳ аз асалпарварон заҳмати зиёд низ тақозо карда мешавад. дар мавриди лоиҳаҳои алоҳида вобаста ба вазъи табиат ин асалпарвар бо истифода аз нақлиёти махсус қутиҳои асалро ба минтақаҳои дигари ноҳия интиқол медиҳад. на ин ки фақат асал истеҳсол мешавад дар хоҷаи қишлоқ барои гардолудкунии растаниҳо мо ин қадар боғу мева дорем инҳоро занбурҳо гардолуд мекунанд. ҳамаи наботот ҳама чиза занбурҳо ва ин бисёр фоидавор аст. дар маҷмӯъ оилаи Худобердиевҳо бо меҳнати ҳалол дар ноҳия маъруф гардида набераҳои ин авлод низ нисбати асалпарварӣ шавқи беандоза доранд. оилаи Худобердиевҳо аз дастгириҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва ноҳия сипосгузор буда итминон доранд ки бо дастрасӣ ба қарзҳои кӯтоҳмуддату дарозмуддат метавонанд ҷиҳати рушди асалпарварӣ дар минтақа заминаи боэътимод гузоранд. муҳираи Тоҳир, Муборакшои Рустам, ноҳияи Рошқала, Ахбор. имсол меҳнаткашони ноҳияи Тоҷикобод дар майдони зиёда аз 6600 гектар кишти зироати гуногун гузарониданд. ҳоло андешидани тадбирҳо барои риояи агротехникаи парвариш ва заминагузорӣ барои гирифтани ҳосили баланд ҷараён дорад. Наврӯзшоҳи Азизулло гузориш медиҳад. ин об аз баландтарин мавзеи ноҳияи Тоҷикобод аз дохили яке аз калонтарин пиряхҳо ҷорӣ мешавад ва барои обёрии майдони сабзавоту боғ истифода мегардад. ҳамасола қабл аз давраи обёрии зироат кишоварзон ба таври дастҷамъона ҷойборҳоро омода ва ба ҳамин васила захираҳои табииро барои истеҳсоли маводи ғизоӣ самаранок истифода мекунанд. об баъди 1 километр ҷорӣ шудан захира карда мешавад.
این کلانترین کل در ناحیه تاجیک‌آباد به حساب می رود که حدودش تقریبا 5 گکتار را تشکیل می دهد. آب از یخ جاری شده در کولی سرخ ذخیره می گردد و تا فصل تیر ماه در حدود ناحیه تاجیک‌آباد از این حساب زیاد از 300 گکتار زمین آبیاری کرده می شود. این موضع‌های زیبای بلندکوه ناحیه تاجیک‌آباد از حساب برف و پیریخ و آبیاری و از این حساب کارتوشکا، سبزی و دیگر نمودی محصولات تر و تازه کشاورزی استحصال کرده می شود. این رود سفیدآب است و از بلندی 3600 متر جاری شده. از این آب در موضع نوآباد 100 گکتار زمین آبیاری کرده می شود. امسال مهنتکشان ناحیه تاجیک‌آباد در میدان نزدیک 6700 گکتار کشتی زراعت گوناگون گذرانیدند و حال رستنی‌ها در حالت خوبی نشو و نما می باشد. فراوان حاصلی که از کارکرد با صفت خاک، آبیاری سری وقتی و دادن غذا وابستگی دارد، مهنتکشان کوشش دارند با رعایت نوزکی‌های پرورش افزایش استحصال را تامین نمایند. اجرای سری وقتی سفارش‌های حکومت کشور و فعالیت گروه‌های کاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه تاجیک‌آباد در غنی شدن تجربه مهنتکشان و رشد ساحه مساعدت نموده است. کартошка дар заминҳои поён ба гул оғоз кардаганд дар мавзеъҳои боло бошад. баъзеҳош ҷӯя гирифтагианд, баъзеҳош об мондагианд, баъзеҳош ҳоли нав аллакай чобук карда истоданд. нашъанамои зироати картошка аслан имсол нисбати соли гузашта хуб ба назар мерасад. استفاده ثمرناک امکانیت‌های طبیعی از خودکاری موضع‌های نو و مهنتی پیوسته امکان فراهم آورد که کشاورزان ناحیه تاجیک‌آباد در وسیع‌کنی میدان کشت کارتوشکا و افزایش استحصال سبزیجات موفقیت خود را افزون نمایند. مثلا میدان کشت کارتوشکا در ناحیه تاجیک‌آباد نسبت به سال 2000 1055 گکتار وسیع شده در همه شکل‌های خواجگیداری به زیاد از 2000 گکتار رسیده است. در سال 2026 از حساب وسیع‌شوی میدان کشت، رعایت اگرتکنیکای پرورش، غنی شدن تجربه مهنتکشان و بلند شدن حاصلخیزی خاک، افزایش استحصال محصولات کشاورزی تامین کرده می شود. در ناحیه تاجیک‌آباد کартошка اساساً در منطقه‌های بلندکوه حاصل زیاد می‌تید. از این سبب اساساً مردم ناحیه کشتی کартошка رو بسیارتر در موضع‌های بلندکوه کشت می‌نمایند، چون که از اون حاصل دلخواه به دست بیارن. من این موضعی که حاضر ما ایستادیم بلندترین موضع ناحیه به حساب می رود، دهه سفیدآب که از در اینجا اصلا کشت در زمین‌های چراگاه و دیگر تل و تپه‌های بکارخوابیده که اصلا با نمی تامینن بسیارتر در اینجا کشتی کартошка گذرانده شده است. تاجیک‌آباد از جمله ناحیه‌های اگراری کشور محسوب یافته. خواجگیداران دستور و سفارش‌های راهبری دولت را سرمشق فعالیت قرار داده سالهای آخر در بلند برداشتن مدنیت استفاده برای زمین از خودکاری امکانیت‌های ایلاوگی طبیعی و تامین افزایش استحصال محصولات کشاورزی موفقیت خود را افزون نمودند. هوای مساعد امساله، رعایت اگرتکنیکای کشت و پرورش و نشوونمای خوب زراعت از فراوان حاصلی و گرفتن درآمد دوچند از زمین مژده می‌دهد. نورسوح عزیزالله رجبعلی محمدعلی، مقصد تاجیک‌آباد اخبار. کشاورزان ناحیه فیض‌آباد با استفاده از مدنیت بلند استفاده برای زمین حاصل فراوان به دست آورده پیشنهاد بازار استعمالی می‌نمایند. در ناحیه جمع‌آوری کартошка، غله و میوگی‌ها ادامه داشته، اهل زحمت مقصد دارند که در میدان 300 گکتار کشتی تکراری گذرانند. گزارشی خبرنگارانیم. با استفاده از عامل‌های معاصر و رشد کرده، کشاورزان ناحیه فیض‌آباد دوام سال از یک زمین تا 3 حاصل برداشت می‌نمایند. محض با مهنت پرمحصول و استفاده از عامل‌های رشد کرده ساحه، خواجگیداران 4112 خواجگی‌های دهقانی ناحیه هر قطعه زمین کارم را مقصدناک استفاده نموده همه ساله حاصل فراوان کартошка و پیاز، سبزیجات و پالزی و دیگر نامگوی انواع غذایی را استحصال نموده پیشنهاد بازار استعمالی می‌نمایند. در منطقه‌های پایان که با هوای اقلیم ناحیه که نمناکیش خیلی معتدل است، الکی در جماعت‌های جنوبی بوستان مهرآباد و جماعت بهار و دوستمراد علی و جوانان کشت کартошка را چینده ایستاده‌اند. حاصلناکی خیلی بلند به حساب می رود که از 250 تا 300 سنتینر حاصلناکی هر یک گکتار آمده راست می آید و در جای اون
کشتی تکراری علکی میگذرانند که این دهقان دا یک برکتی که این سال با هوای خوب آمده میرساند. ثمرناک استفاده بری زمین‌های کورم به کشاورزان ناحیه فیض‌آباد امکانیت فراهم می‌آورد که در یک سال از یک زمین 2-3 حاصل زراعت‌های گوناگون به دست آورند. برای رویانیدن 2-3 حاصل از یک زمین در یک سال، اهل زحمت ناحیه فیض‌آباد از عامل‌های ثمرآور گردانیدن زمین خوب استفاده نموده حاصل بلند زراعت‌های کشاورزی به دست می‌آورند. در برابر استفاده هر قطعه زمین کورم سال جاری طبق دردما اهل زحمت ناحیه فیض‌آباد در میدان 6283 هکتار کشت زراعت‌های گوناگون گذرانیدند. در جاده برداشت حاصل فراوان کشاورزان ناحیه همکنون قطاره‌های باغات را هم مقصدناک استفاده می‌نمایند. در برابر گرفتن حاصل دلخواهی میوه از زمین‌های داخل باغ اهل زحمت توسط کشتی سریوقتی حاصل بلند زراعت‌های کشاورزی به دست آورده با این وسیله دوام سال از یک زمین تا 3 حاصل به دست آورده پیشنهاد بازار استعمالی خواهند کرد. کارتوشکا و پیاز، سبزی، کرم و کدو و دیگر انواع ساحه کشاورزی در قطاره‌های باغ کشتی خواجگیداران بازگوی آن است که خواجگیداران ناحیه فیض‌آباد با مقصدناک استفاده برای زمین حاصل بلند ساحه کشاورزی به دست آورده با این وسیله در تامین بازار استعمالی با محصولات نیاز اول سهمی ارزنده می‌گذارند. مدنیت استفاده بری زمین بود که امروز در دهه علاقه جماعت دهات قلعه دشت ناحیه فیض‌آباد خواجگی دهقانی اسکرعلی در میدان 2 هکتار میدان باغات قطارهای زمین بکارخوابیده باغات را نیز صبراناک و عاقلانه استفاده میبرد. سال پنجم است که اهل زحمت خواجگی دهقانی اسکرعلی در ناحیه فیض‌آباد با مهنت پرمحصول حاصل بلند زراعت‌های گوناگون به دست آورده با این وسیله سطح روزگاری خود را باز هم بلند میبردارد. محمد علی عبدالکریم، خیرالله خالمومینزاده، فیض‌آباد اخبار. فوتبال باز هم اثبات میکند که تنها یک بازی نیست. این صحنه آرزوها، احساسات و تاریخ است. در حالی که دور دومی مرحله گروهی جام جهان 2026 جریان دارد، هر بازی میتواند توازن قواها را تغییر دهد و راه دسته ها را به مرحله بعدی معین سازد. مهمترین رویدادهای فوتبال جام جهان 2026 در گزارش رحمت شاه عابد و مقصد در شهر فندا پیشرفت را برای مرحله پلی آف معلوم می‌کند. در بازی دیگری گروهی که تیم ملی کلمبیا منتخب جمهوری دموکراتیک کنگو را با حساب 1-0 مغلوب کرد. گل یگانه را دانیل مونیوس میخیا در دقیقه 76 به ثمر رساند. در گروهی که منتخب